mama kwaba ediba attention TV so ayemu PSC na natili na ene magime kunya kese e wa attention TV so ye radio and TV presenter baba na megime kunya attention TV so dia ene ne ensem ni mi beburu mu se edi atese omaimu amamo de na ene ekoso ene masi nkunya enye kunya onyame nko na metifie ene menya ni emu odzen opanyi kese he ye ma me ba ko ha na me ne ba bebobo nsem ho ye ba behwetwe nkomo ene ye de na ene he se bi ye ba be di ho asem wo attention TV so ye ne ma ekoso wo o my God na mu nsem ena me ne se bi ye be di ho nkomo ewo attention TV so na mo de mo comment no ba na mo subscribe ma na mo like page no ma ye fefefe ene menya me maame awon fedua diasa season 1 ke se he okomo be prapra kwan mu no ma ye chirimafo no ka ho bi odi mu akotere papa no san so ye first runner up first season no menya me maame ewo ha ye Mama G in the house mama passion mo akwa ba do attention TV so enia mama e da say ye twin sa from so na obai yes o why fe papa that's pa yeah I'm in the building oh yeah I'm in the building yeah why fe that's why fe wa hwe hu so yi se ne mi hu na odi asa season 1 na sa na odi ibi so no oh muncho my mother give it to me ayo I'm in the building yo the rock rip life what we say move maybe I say I'm getting what you are saying yeah mommy yeah diasa ko diasa season 1 and then I add it to life for now be see ene amen obisa asem me fa akonya we su dia dami papa nana Tobin amo nana mi chese mi wudi emi kampo mi papa nana Samuel amo Tobin one ne hu kafo okay madam Sika Tobin ebi amo obi amuji mosida mama mi suma ye nipa ena me ba mi baby for dropping nienu baako anjimiska baako jimiska wow you say baako no anjimiska ojimiska na me say jema no kro onimu yeah first one no anjimiska ni nyina ye wan ye mi nana Tobin nshranka baby awo bia just asesa enyema bi wo wabrabo oh yes okay everywhere I go get down just say baby am febia oh yes enkwala ipenifo emrewa wow timi na baby am ye very careful because we fiti ani achime okay be very careful pa just say opportunities be kura na first baby untimi nwura no dia senti utimi bobura ho without say wunye we bia unya ye Mama G nie nje say no an say ye tugu so me anka san me di ka ton me ho kakra true MPP mu ne ade okay na me say MC ne ade nti na ma ton me ho kakra na mo me say ko wi atinka de na say kra ag baby solid wow Ghana for some country say why YIADOM amen wabo ejuma anka say na wa hye Ghana for anuonyam mu wie ye no anti ankoda sa still awusu bo ejuma den e de boa oh my Ghana for some country say ene nyame onhira ewo attention TV so ene mommy asema e da hwa menu mienu no sebi ye ba be wo no twetwede ye bedi hu nkomo why me ma me panyin de why say I refuse to grow what you want me allo auntie ba me ka say when you say me kra ba me no te hwa ne ma me ayesi we de ne I refuse to grow me nya ba beto na se ne ote ya na ote enso asem we de wo na wo hu enimde obetimi adiyen akoncheche me bi ase na se we tuyefo e wo asem we mu me frɛ wa ene oba me to nsa frɛ wa attention TV so anya bone ye fele makafi okoye no di asem enam ene risk bebo show bi wa ankran kurom ha asem ba oni esi kwaku frempon we di fele makafi waku kuru asem no di abete Ghana man so ene anu odin ene mommy dress na baba we di koye no ye see me through kwa de kan na se be friend watch out na kwa de nso se de shatali nso shatali ene ya panty ene na hu bibia wo mu sebi ene na ne tuye di sa hunim kwe ene Ghana for be de se no obehwa ahwe unhwe so me da so ho mommy
Ghana for be common sema nti ene mama maton sa afero yes fela maka fitimi dresses sa e de course program nana wakasa bi misumeka bi one thing is ye wo bibia ho kwan ba nye ni nyina na fata dressing the sebi oba de o so dress na ebe ye obi fe na onu so aye bi okay too much of a thing is bad okay o ye ya na try okay oba de nye sebi wo shatade a wo hugu okay tini ye kata ye ho ye shatade okay ba be shatade a wo be go de ne atade ne ka man hye kra okay to me ni de anko ya ma me kra okay I say ye mpenifo ne ya de a ye mani ye nuanom so okay e be hwe so esua okay mommy Ghana for say voice no munum da dai say abafo na say omunya hu wa enti enti de ya na wahwe cameraman na ma me hwe ne sa mommy hwe ne sa hu na fire because Ghana for say omunim say utimi fire ene obi eja ene e ba na say dey to ato den mama ji ayo what's up you see me yeah give it to them I'm in the building give it to them watch out beef give it to them that's ho you wanna see you wanna know you wanna check yourself baby ayo Abba. That's so he no ma we Ghana for feel you. O mo feel low. Comment e ba no e si kure. O den. Wow. O den. You gonna be ye. E dey tua to. You dey see? You dey see? Ayo. Woo. Give it to them. And I'm a me check it. Check it kakra wa hu. Check it kakra. Give it to them. The moves. Aya. I refuse to grow. Me that's wo ho. Mommy. Where for the Christmas today? Yes, yeah, we are mom when I don't know. Out to jump. Yes. Na enkomo aye boy. Wo se wade nyina ho kwan. Enso nye nyina na. E fata yen. Ba fela makafo yen so mommy. Ghana for so ka be say owo entertainment industry mu. Inti atare no share ntinke for entertainment. Inti they don't see anything wrong with that. Aye bi mo say omu hu sa inti so what dwen e say entertainment no say de onu hu ni so ye oyesa no. Obi su di we hu ni sa e bro so. Okay. At least na say nke a bit but e bro so. Okay. Ne bro so no na mai ko say ade no. Di bebrebe ni say no. Okay. Inti per what you are saying no we say Uwo entertainment industry no and what say bibia na what say like Oshana. Say the na make no. New maybe we say we but any say we na etra. E say we na normal na we na kwan so. Because we na any bebre na asay na ginsem. Yes. Because mommy show busy there. I to say packaging no. And I said ton ho. Into what me ton ho ye any e beto. Na akoye something which is the bibi o ho bi na kofa bibi for bia na Ghana fon so there. We onim say ha no. Into na dress and I say nkrofon so ka say e bi ye enye. Into na ho nso we. Say na say the Ghana for kan no kwan so a. Okay. Dressing in the obey name woman say and yes o man etra so yes etra dia Ghana for beka okay na mommy awawe straight and say chinchina awawe ma e wo say ontawe bi wo ha wo share wo say bia wo kunti me ka kire ene hyewe kwa abonten ene men hyewe ya na awawe de nyina awawe bi mi say me ware ntempa those days am go school no mo si me ni e de mi yese ba me wari jama yonkofo okay me last born you obi ano aye no SU for and first born me wari ntempa me mpa yonkofo sa because kukra no boyfriend no me dey move wo bebia it's like my father yonko ti me wari ntem awari de o wari a wan ka se boa na wo wari so a wonta bi so ese wo hye first thing instead be your shirt there ebesi una se kakra long dress and I say jeans trousers but you say to me they just say short na ungu na e wonu be bre say obi a waware de oye obi a waware say wo ma onu ma bi ye different kakra na ebu osubem in the first place Te say mommy asema wo kan maji te say obuo brenya say ni kru no wahu na medical fala makafi dress ye no Ghana for say me say wahu na nti me bi sa me ma me say ade no di free na de na panyi bi ni fie ana say obi ani fie so sorry no fa net no say bi ayatare no she de say net e de ba ya na ene me pa cho me ba obi hu no pa but also osa tutu ne ni we
I am Mokosani form. Okay. Son and I say, we may you may de me yana me. Okay. Fashion a bruswa, not saying no man. Into to me in the fashion a brusu. Okay. Yeah. Okay. Into asemu, Mama say fashion a brusu. By fashion is a brusu, one just say, I quite to say, I was so who obey walena sana wa ye wadwuma na because medical entertainment industry fala makafu nso entertainment industry nim nti say obia ye na adwuma we ye na adwuma we so ye na adwuma nti wo se ye sure be ma ye be walena sana ye hu adwuma ko bia wo be ma na kwa ware a hu se we be ba yam ko adwuma we no ye ana so ba nso adwuma we no be ma na ye se metimi afix me ho a metimi fix me ho anche se mapa ba bia de be atena na nche awale no kura me fa me ho enkohye because bibia wo ye bia na ye de awale na chekere wo kon to say ahoma say answer na obe ware no obe hu adwuma obe answer na obe ware okay and na wo ware so na adwuma bi wo ho pa wo ye na wo ware etimi sisan adwuma no sa okay sisi ama ware we de adwuma we mintimi nye okay ese me iko yesi okay na me so me di boa miku okay enti aware no de agina wo for bibi say wo ware a kire kwan ye se wo fa so e wo anam otuo so acha say ti me de mi tu say so moment I be worrying dey say oni ma bi so sisa wo kwan so yeah okay matia say ene ye mama G try say ye wade nyina ho kwan enso enye ni nyina na e fata yen ye wo dressing bi wo ho a wo de dress ye ne wo dressing bi wo ho a wo de dress a enye oba kata ho esie wo se oba enye oba ne wo sole ye no address shepe no asi abonten daabi oba ye oba wo dress no agina hwehwe na wa hwe wo ho yie satare na wo di pie no eye se wo di be pie ana se enye se wo di be pie na wo kwa aware enso so a ho adwuma wo kunu ye ana se ho adwuma oba no eye ansana woni ni mienu aye se mo ka mo ho abom eye Queenvasti say Christmas ya ye kwei wo agyanka ebedi de Queenvasti number na edi ahimsa e wo screen no ase no enti pick Queenvasti number no e de na wo emu se de be ye bibia wo twen akokọ sere no be nche se awo kai moburu hu o kai agyanka bedi de moburu hu asem eye mobo papa se ekomo na wo da obehu se abrabo aye gbon bibia okina se komo dum na se wada astabi hu na obehu se yes okom eye ja enti frɛ Queenvasti na ofre no bia wo bia oba beje enyema no so e de amana American for God's Revelation Ministry e de amount eye erekwesi entry e da ano 31st woni papa emesom na monsom ne fefefe ewo ablekuma Mama G ansa na meja wa obekono Ghana fu bisa question bi about fela makafi insensemi ya menu mienu a ye won twetweda ye gusu de ni aduane de ye di ni yie e wa attention TV so no papa Ghana for say ayese fela makafi ya ti se omo e wali jai ni wo court no insensem no ntina ayete se bia o ye ne ho saa na o de dress bibi saa e de eche ni kwe bia o pese ni kunu yam hyehye na na sa de eno momu de ye Ghana for ni yintimi hu ono a o dress ye no en man anamo ne kwan o fa so a o de yesa okay o pese o de twitwi ni kunu adwen afeso o se o de kira mansan na mansan hu se o still great okay sana mitimi hu no oh okay ma yete sa I am pepe ya de ye pese che se me ye we ni ama ye hu se me na me ba okay esimesi na e ba no so yi ni hu si wo okay adwen a de tai kira no so be so net so yeah boni bi eni ti bat oye ni ti se o ye ni hu ne we yi ni hu si wo okay so onu ni da say cheze onu ana e ba no no net so yeah okay amane kunu su ye ma hye no okay kakra okay ene Ghana fo asemsebe Mama G say fela makafu ni oye no chese oya mane oba no so no ana e de be gusu ete so ene odi ne hene ne he so ya wale ne begu o se egu on de ogia de demu sa mi hwa me ho aba sesie me ba ye de nkomo twetwe no ebeto aso
Omai adishye me sama makwa ba de ba attention TV so me na masam amu so agye mbre na motima kunya kese mu fie ni na mo gigye dem na mo hwe ene me ni mama G ewo attention TV so mo amu nim se mo PSC na natili de bia me gye makunya kese ni sa ene na me be ensem no ede gu honi etwagu ewo ye mamu na me ba bebe egu ho ede amamu me ni mama G awie fela makafi ye be sorry so na me de kakra bi be chip in ewo eye afia hwan sensem hu se waye obatan de afutuo bai na owo ede ma afia hwa because afia hwa ne che ma untumi sensem ya eba ye ime sister panyi ababonten edu 10 days no oduru ya no bu nkotodwe ede twe courts for ne se oh me pa mo chewa se sika bi mpo na mo betwa ede atumiti so a enu mumu ebeboa se 10 days ni menye biem nti me ba bebisa me maame se ne ni nua ketoa no eye no na edisi oye na se edisi oye na efutuo bai na owo edima even entertainment industry ni nyina efutuo bai na owo edima mommy de mi sumadwu ye mi se ewiase de nipa na ye boni nipa so a na eka na ya na enioma ne enioma bi a nipa bai a enye nti na sa kotu nyina wo ama yesu ye ya de edistro bi ehu se wo ye boni a ye betwe so ono anka so ye boni no odu ho no onu se onwe anka ye mfa boni ni nche no na moment ani pa be patcho so de na exact enu ho bi abani mu yes ti de utie bia wo besesa cause onye obi ya de no di nka kase be patcho wa na wadwo nti de otie bia de na otie bia tumi ewo ni mu ani enema oye nyina no nyame brain as moment na odu ho no koto patcho na ni nwa ya obi mobo ti obi patcho so na say enu nwa na ohwehwe ti fi say ebe ma the days ni kakra ka hu se be ne dia na patcho na say ehwe ni etie di oka okay na nipa ye boni ono a nipa so a na eka okay why obai die ne de ma nsema na me de pem wo ene ye gusu adi nkomo no attention TV so mommy de misa ebisa woni say emba omu trampo wa social media woni obeti no bi aheda set camera se ne news mi ene na obe trampo wa akasa ene ye omu ye omu hu bia de atwene mommy eya na se enye oh enye me de tumi na enye kasa bibra wa no fum ene me bi wo wa ye nyina ye bi ye nyina etimi ye bibi na amani pe hu but not in a way so obe trampo na nkofu ashawo so enya di adiboni ni yemfa ye hu okay ya di papa na nipa mfa hu no mo fan kai yes mfa nka asem okay adiboni de oye na ye di hu a enye ene mama G say ye ade papa na yemfa nkai wo na adiboni de wo ya enye se tokrum mpo sasase simpo na wo na wo ye wo de a se adwuma pa wo boni nti I do say definitely no be locating no ni person mesi wo ha oye de obo adwumati en kofa no enye se ba betina social media ne we du obi atem ene no akakofa bia o mai celebrities bi na mo ye mo ho na mo ye se eno ene be mo aye de be atwene anase ne be ma wa aye bibinti mama G say sa ne mani nyina ha enye de be enye ansa na mommy ye be sorry no Wabe kasa na uka se uye MC na enu na ori kakraka na odi be radi asa nti bia na obi pe wachira kwan opese bia ofro bi wa ha ne first time a ohwe bia mama G ohu mama G mpoda onhwe ni mpo TV so da nti ne first time ohwe wa attention TV so nti wodi bia we bia ohwe wa number ebetu edwa na Christmas ya ye kwei advice be na wo edima mabunu no ene especially ema yuwa aba ye disika chidodo e woni mum bebere nti futuo bai e na wo edema uma yo akra mi sume kan say ye mba na ye mma no mo no ye be hwe hu ye eni wo eni brehu sika titru nye se bibia na ese wo ma wo eni koso upie so a hu set time a wuti wo na de asa wo be fi ufa ka so ya you very careful and fa ka just enfaka one kasa to say driver we dey on fa nkoyi no I very careful upie so amenche enyina ehwe enwu ye wa fie mu se de nyambe boy enwu ban akosi ye mre nyinara tikakra me de mame mba no
Mama G passion for number to job be person any number be as o pese obey MC depend pese obey MC maybe or we be a bibia o pese obey program no o do number na bibia on be free wa fast number be a fatu dwa aw e pa cho wo pemechi kwa me wo asofa new station asofa new station me number 0246 968142 Mama G asofa new station 02469682 Mama G asofa new station na fe super we program bi na pe dancers so our premier me didi asa girls queens be coming we be program fe beautiful and nice to you. Thank you Mama G me da wase se u PSC na natili meto me nsafro wa Attention TV so na wa emu ye nimtia na wo gym me na wo duto sasa na wo ba Attention TV na ene wo ne ye betwetwe enkomo ne ye bedi ye ho enkomo sebi e wo Attention TV so nyame onhyaw nyame onyo kese Omai adehye ene we die masume na ye maami ababe dru ensem agu ho amayate ye ho ase afa ye dressing ene enum kasa wo social media e fa sa ne mani hu nyina ye maami ababe tu ye fo ese o se na wo se ye se na wo se ye boy ye bride be fa nye se o pese wo trene anase bi adwuma wo ye nti force na wo fo so aye de atawe bi akokekere ho da bi enye dressing na be me ato ye beto wa ye to because ono so e be kasa no o ma hu se diasa e na ma na enne no watimi agina baby diasa amano chese baby ontimi nwura kro otimi de be ewura be nti bibi obi introduce wo bibi ma e na bibi susu ye de be ekoye bibi na wanya opportunity no e di ewura be nti bibi a wo ye bia na ma wani embre na ye ne dendenden na interest obe bibia basabasasa medama se ese moje embre na mo hwe me ewo Attention TV so eye mo amu PSC na natili ene me besum ewo me fiefie mu no da se na ye san ebehia Macram.